take that jump, you don't feel the fall. Hope when the water rises, you built a wall. Evo, po dolgi poti, skoraj 10-urni z letalom, smo končno čakali še trening. Hope if everybody runs, you choose to stay. Hope that you fall in love and it hurts so bad. Hey, the only way you can know, you give it all you had. Fantom se še pozna sicer, da je za nami malo tale dolg polet pa tale časovna razlika, ampak prvi trening moramo tam toliko delati, da ne 2-3 taktične stvari postavimo, da se ne bomo res preveč lovili. Drugače bo pa stvar res prepuščena njim oziroma do te mere, da bojo lahko sami kreirali stvari na terenu. Na koncu koncev pa tako, glavna stvar je, da se tukaj pokažejo, predvsem skozi obrambo, se pravi skozi garanje. To imajo tukaj zelo radi, da vidijo fante, ki so opazni na terenu, z govorjenjem, z glasnostjo, z neko energijo, se pravi, to bo prva stvar, ki jo morajo narediti. Napad pa pol posledično pride sami sebe. Zdaj ostale stvari, ki nas še čakajo, malo se bojo še odlaufali, malo bomo še šuterali, tako da roke malo naravnajo. Konec pa popolno že čakata prvi dve tekmi. Till my moment comes, I'll say I did it all. I did it all. I owned every second. Definitivno pričakujem hitrejšo igro, da so boljši atleti, ampak upam in vem, da jim bomo kos, upam, da zmagamo. I swear I lived.